Ngizothanda ukuthi ngikubingele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzakala khona la eMzansi, ungathi nje subscribe le channel and uphinde uklikhe i-bell for ama notification. Ivideo yethu namhlanje izoyimayina ngawo lapha mayekuthawa lapha imbewu umuzi Mthabela naye lapha uphindile egwala. Kuvele ezinye ke indaba engekho mnandi ukuthi umuzi Mthabela benaye lapha uphindile egwala bazoshiya khona lapha kwimbewu the seed. So impela babe sebeyiveza ke izathu zahlahle yini ezobenza ukuthi beshiye khona lapha kwimbewu the seed. Ngizothanda ukuthi ngiqale ngasoke lapha izizathu sakhe lapha umuzi Mthabela udlala indawo kaMenzi khona lapha kwimbewu the seed. Babe sebeveza ukuthi uMenzi uresignile khona lapha kwimbewu. The reason resign ngoba le role ade idlala ebengayithandi. The reason uMenzi ngoba ade engayithandi le role ukuthi bingahambisani nempilo ayiphilayo in real life. Ushilo impela ukuthi umuntu oshadile futhi umuntu osontayo and futhi umuntu onezingane. So le role ade idlala bemvumela ukuthi eshintshe abafazi enze zonke lezi stay wrong. So ingakho ke ukhetha khona lapha ukuresigna. Phinde washo ke impela uthi the time bemqasha khona lapha kwimbewu wayengazi ukuthi role yakhe yogcina impela ishintsha iba yilento ade siyona. Kodwa kube sesho ke impela ukuthi indaba yayo lapha imbewu usazoyibona kahle next year. Njengamanje ushilo wathi ubuyela khona lapha kumfazi wakhe eGoli. Washo ukuthi usazama ukukhuluma nabo bembewu bebona ukuthi bayisotha kanjani indaba yakhe. Ngizobe sengidlula phambili ngekuthi lapha nesitory sakhe uphindile egwala udlala indawo kafikile khona lapha kwimbewu. Kuvela ukuthi uphindile egwala udrop yibo lapha uproducer bawo lapha imbewu. Isource ke besiveza kanjena ngayo lapha indaba yakhe lapha uphindile egwala. Kuvela ukuthi uproducer abacomplain ngaso lapha neskill sakhe basho ukuthi skill sakhe asikho enough. Akayidlali ngalendlela ekumele abuyidlala ngayo yena lapha irole yakhe. So ingakho wemdrophile. Indaba yakhe impela uphindile egwala impela indaba ebhlungu. Kodwa sikabi nayo information yanele mayelana ngayo lapha uphindile egwala. Uyazi mina ngikhona for makhona unye ngikutholayo nje ngizoku-update. I hope impela if uyifeni yayo lapha imbewu impela uthuphoxekile ngalokho okwenzakalayo. Kodwa ke mina uyazi ngikhona ngizokhe nje uku-update amakhona impela engikutholayo. Ngathi ungakhohlwa nje ukuthola like and subscribe ngawo subscribe. Danke ngiyabonga.